seperti dua laksa penerima Nabi karena penyata Allah bantu mengagamkan dakwah mukjizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu
yang pandang kesini pandang kepiangan jinasa Allah Seperti dua Nabi karena pengata Allah Bandung agama mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah sallallahu Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Alamnya Nabi Ibrahim Nabi yang tiada alim lain dalamnya perintah Tuhan sidra lemah dalam lempana yusianana Ibrahim lepasung dengan pedang bersinga dengan lusa Ibrahim lepasung